جا ارکسلاو لوبن تماشاوان بريز بولتانا طيبت بروجاوای کردستان و سوریه زلاو عبدو جواره پیشکش بکن و افجی سرنوچن. نرازی بون و خانیشاندان لنافچه انجر کنترولا چکدارین سوریه دیموکراتیک و چکدارین پیده بشه سرکنه جه برفره دبن. لپایتخت ولات کازاخستان گر 12 جدان و ساندنین درباری سوریه تینا انجام دان و سه بروجا اینه او گر بداوی وره. ده دو بویرین جودا ده دو زاروکان لباجار دیریکه و لباجار دربسی جانا خواج دزدان. نتوانیه گرتی زیده تر میلیون بلگه درباری تاوانین کولی سوریه جو سال 2011 به هاتنه انجام دان به دستخواه خستنه. سرکردن پلبلندین ترکیه مجارا آواکرنا نافچه که آرام لسوریه گنگ شکر وزارت بروانی یا ترکیه را گهاند که وزیر بروانی خلوصی اکار با وزیر دروه یه ترکیه مالو چاویش اغلو هجمارک جه سرکردین لشکریین ترکی جبو گنگ شکرنا هجمارک دوزین استراتیجیک جبو ترکیه جویان لگوری اجانس آنادولیا ترکیه دی جوینه ده پیشاتین داویه لدریای ایجو ناواراست هروها نافچه آرام کو بریاره ورا آواکرن لسوریه هاتن گنگ شکرن نافچه آرام بیل هفکرنه که ترکی امریکی هاتیه بحث کرن و اگر ورا آوا کرن و بکربونا 32 کیلومتریان بله حتی انها هرگولی و دما دست نیشان کریش بوی نافچه نهاتیه اشکره کرن. نرازی بون و خونیشاندان لنافچه انجر کنترولا چکدارن سوریه دیموکراتیک و چکدارن پیده بشه سرکنه جه برفره دبن. لگوندوار دیر زوریجی هجمارک خونیشاندان هاتن انجام دان. نرازی بون و خونیشاندان لنافچه انجر کنترولا چکدارن سوریه دیموکراتیک کو چکدارن پیده بشه سرکنه جه برفره دبن. لهردو باجاروکن الكسرة ومحيميدة وهردو جندن الجنين والحصان ين جندوار ديرا زوري خونيشاندان هاتن لدار خستن وكان رازي بون جبر خرابيا روش أولكاري وبلندبونا نرخي كلو بلان لغوري روانگها سوريا مافي مروفان كوچكدارين سوريا ديمقراطيك بقوليان أو خونيشاندان بربلاف كرن لخونيشاندران چكنوان چكداران جوانستاندن و اوج گوندن خودر کرن و ریبند دانین. لگوند سویدان جی یه گوندوار دیرا زوره نرازی بونه که مزن پشتی کشتنا زندان کریه که با اشکنجه درکت هوله. هرو حال نیزی که باجارو که الشحیل جی ترمک سرجه کرین ناس هات دیتن. لباجار رقا و گوندوار نویجی بردوام ترور کرن و خونشاندان دیجی چکدارین سوریه دیمقراطیک تین انجام دان. و گلک جاران هسده چونو هاتن بشولوان نافچیان جبر روش اولا کاری قدغه کریه. لنافچنه در ویروژ آوای کردستانه من رقا و طبقا و من بج و درازوره پیاده به هزاران جوانین کرد توری شرین خواه لوان نافچیان کرنه و دانه شهید کرن. لگوری هن آماران که در دورا 20,000 جوانین کرد لوان نافچیان هاتنه شهید کرن. لپایتخت ولات کازاخستان ایرو گر 12 جدان و ساندنین درباری سوریه تینه انجام دان و سه بروجا اینه او گر بداوی وره. ایرو لپایتخت کازاخستان نور سلطان انگو بناوی اسیتانا کوبریان هات دهات ناس کرن گر 12 جدان و ساندنین درباری سوریه دست پی کرن و او یک پشتی گهشتنا همو آلین کوفا خوندن جواره هاتی شاندن. ایرو لأوتیل الریتز کارلتون جوینن دو آلی و سه آلی دناو برا هر سه دولتن گرانتور روسیا و ترکیه و ایران هر وها نونرین رژیم سوریه و اپوزیسیون سوری و شانده ناف دولتی گر بدرسون و ببشداربونا نونر ولات اردنه و کچافدر و نونر کمیسیون بلندیا کاروبار پنابران یاسر بنتوینه گرتی و هر وها کمیتا ناف دولتی یا خاچا سور هاتن انجام دان. او گر به جوینا شانده روسی و ایرانی به سروکاتیا الکساندر لورنتیف نونر تایبتی سروک روسی ده سوریه ده و علی عسکر حاجی سروک شانده ایرانی دست بکر و جگر وزیر دروه ترکی سیدات اونال سروکاتیا شانده ترکی دکه. هر لگوری داخویانین وزیر دروه روسی سرگی لاوروف کوپیک آنینا کمیتا دستوری یا سوری دناف دوزن کوه دگره ده ورنگنگ شکرین. لاوروف هر وها راگهاند کوه کمیتا دستوری ده دمکا نزیک ده بداوی وره هر وها و دوزا گروپین چکدار لپارزگاه ادلبه وره گنگ شکرین.
تê piştbinîkirin ku divê gerê de wê danûstandin derbarî aktivkirina operasyona siyasî were encamdan da ku kar ji bo pêkanîna komîta destûrî dest pê bike. Her wiha proseya tevlîbûna çavdêrên nû ji bo operasyonê re û serbestberdana girtî û dîlan û radestkirina termê kuştiyan. Gera 12 ji danûstandinên Nur Sultan wê siba roja înê bi dawî were û wê dawînamek ji danûstandinan re derkeve. فرنسا انسیاتیوک ji bo nêzîkirina Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye û PYD pêşkêş kiriye. Li gorî hatiye zanîn ku Fransa di deman hade dixwaze aliyan Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ji hev nêzik bike. Ew jî ji ber ku pêşveçûnên hevkêşa siyasî hatiye guhertin. Fransa dema ku li gel her du aliyan civiya te kes kir ku wê gerentiyê bike. Lê neda xuya kirin ku ew gerentî wê bi çi rengî be. Ji alî xwe ve jî PYD û Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye heta weke niha daxwazên xwe ji dirustbûna nêzîkbûnê nedane xuya kirin. Herûha her du aliyan amedebûna xwe ji bo pêşkêşkirina tenazûlatan ji bo nêzîkbûnê nedane xuya kirin. Fransa jî behsa hûrgûliya însiyatîvê nekiriye. بله تماشاوان هجا می بهتر و مجاره گفتگو بکن او جی مجاره انسیاتیوا کو فرنسا پیشکش کریه تا کو نزدیک بونه کردی وره درست کردن تنابرا انجمن نشتمانی کرد لسوریه و پیاده ده از وی کی بهتر گفتگو بکم لگل میوان من استودیو نواف رشید سروک نوناراتیا هرم کردستان یا انجمن نشتمانی کرد لسوریه ما مستا دنباشت بخیراتی سیدیارکه دست بکده اب انسیاتیو دست پیشخری مبادره کو فرنسا پیشکش کریه جبو نزدیک بونه که کردی وره درست کردن نابرا ودد نابرا انکسی و پیادیده چاواتی نرخاندن گوری تخمینات ما يعني شخوا ضرورات هي بيوستيك هي جرنجيك هي جبو يكريزيا مالا كردي جبرجو وقت خياني كرن وجور خندنا همو شعبديرا جريزا سوري وقت دولتي خدي باندور وخدي رول بداويتي اف مبادره قد به نه مبادره ایکیه گلک مبادره وهاچه بون اما وک انجمن اجتماعی کردی هر وقت جی اما آمدنه یکرزیره مخابن پیاده حتانی بری چند کیجی هینا نه آمده بو وك سير كفتني سركتنا مدنا سركجي دهوكي بنجهيك بو اوجي إرادات دولي بو مبادرات دولي بو بلكي الدولات نحمو ديار بون سربرشتيا جنابي سروك ونري جنابي سروك بو بس اوجي من إرادات دولي دبو كوبانيتيك دشو أمريكي وبريطاني دوي وقتي ده جركياوان هبوش بويا كريزيا انجمن اجتماعي كردي وبيدش بو رزقار كرنا كوباني درباس بون لي مخابن وشيخ الحمو آليا ركفتن شبول دواري سياسي ده دواري ريخستني ده دواري لشكري ده ركفتن شبو اتفاق شبو بس لنا بو خدي انا هاجي هيفياما اوا وديتنا من ادبجم فرنسي نبتنا اخونا فرنسي خدي مبادرين بس بقري كرنك دولتيه بقري كرنا انت فيش بنيت كو في جاري نيزيكونك نبره وبيديده تشبيبه ام هيفيا ما اوا غوتشيبي بس افجد منو الاليه بيدا حتى كجا استي بيدا سربخويا بريارا خوي كاربي تشتكي وهابك جبرغو اضاغو ايرو روج دبيش بو يكريزيوش بو روجلاتي فرات والحمو اليا دجي ايرو روج دبي حتى الاليه غوتشتي غو ان هاد بن دستو كنترولا ريجيم جي ان هاد مبادرات قالك تشي بن واما جي روجلاتي فرات وكرد والسر عرضي واما هر وقت يجي الحمود ام تشونا تشان داغو ما يشوي ناف دولتها ومرولشتنا مجارهاني گفتگو بويا كابتش شوي بچرنگي باش بريز يعني جبر چه دوی دمه ده اف دست پیش خری جاری فرنسا هاته پیشکش کردن چون بریان ها نتیوه کیانجی مبادره وها پیشکش نکر والله ما بجم افدم شخو دمك جرينجا ودمك قال كي جهشتنا دولات بجم فرنسا نبتنا خويا
فرنسا جو نب أريكرنا أمريكا بي نب أريكرنا روسا بي نب أريكرنا بريطانيا بي نب أريكرنا تركيا بي حتى دولتها تركيا 850 كيلومتر سينوريها وبش هي أريكرنا برهر وقتي نابي أفقاس دولة بين مبادرة بكن دولتك مبادراتك الباش ديوارا هنك دي هنن اتفاقي براستي بيوستياوي هي براستي دماغ هاتيه براستي جي جركياوي هي بس حتى كجا استي فهذا وكاربي سر بخاي لفرنسا دماكو باش برز لدماكو فرنسا بهردو اليان جويا تكسكركو و جارانتيه بك بس ندا خويا كرن و بتشرنجيبه اف جارانتي بناريناته و جارانتي بتشرنجيبه شخو افايا يك شخو استكمي سركه هر وقت يجي ما قوتيا ويك شرط مرجع ما جيبو ما دقوت هر وقت يجي ما دقوت وحمو سر كردي انجوان اجتماعي كردي دقوت اما ام هشتنا استكنا باوريه ببيدر وقت صلاتك يجدو 2012 حتى اني انها حقوق جرانتي دولتها تنبن شعب ديريات من دولته وضمانات الدولي دولة مزن وشركة وخدي باندور ورول نابن ام نكارن تشتكي بكن هيفيا ما اوا اف دولتي هاني كاربن برولكي بليزنو جرانتيكي بدن براسي ضماناتنا بدن جو يكريجي تشيبيش برجو ملتي ما جهشتي استكي نماتي حملاندن خلقي مش جدرفي كردستان سوريا بنابريه باش ايشيان جهشتا استكي خورتو جنجي من ما سر عندي هيفياما اوغو تشتكي باش يعني ولات بنارينا تا ولاتك وكو فرنسا وتجوري دس بيشخريه كي بيشكش بكل غوري تخمينا وكار بداخوزن هردو اليان جيبك از ديش دوارتكم بيجم فرنسا از حتى كيجا هيزاوي وقوتاوي شخو اوج دولتك جوان دولتي خذ رولو باندوره بس بيجم وي جرانتياوي جريداي جرانتيا دولتي بيشجيريا ويدكن دولتي مازن بيجم نكاري ديجيتيا امريكا بك بيجي زي مبادره بكم بجداي يا دوري باش تبيجا بيجم بهافره اللي قال هاف بهاف دوره باتفاق وضمانات ابدا بس دولتك في مهم رابويه وتشتكي قالك نورمال وقالك عادي يعني يعني جبرت فرنسا في دس بشخرتت بيجا بي رازبونا امريكا روسيا فرنسا بتانا خو نكاره دس بشخريه كوها بيشكش بك تكون يزبونا كيانجي هفكرنا كردي دروس ببيتنا براو بايديدا يعني تشما نا امريكا اف دس بشخري بيشكش نكر تشما فرنسا والله جبرت فرنسا هالبجار افاغوز بقي مويح على شرحي وقول نارينا خو بلكي وقت دريج بأزد بيجن بلكي دبينين فرنسا حتى آنها بهتر هات يخو يعني كرن وقت دولتك بآلي بهترين كاربي رولك بليزي بكفيت دواجهه ده وكعربي بكفيت بيشي ده بس وين نب تناخبي امريكا بلكي هناك ناكو كيشي بوند نابراواو تركيا ده بلكي هناك ناكو كي نابراوان وروسا ده نابراوان ريجيم ده گهشت استکی بلکه نکاربی به اشخالیا هانی رابی بهتر فرانسا في وقت ده بلكي في مهمه ده بهتر كاربي سركفتني بيني بجن بلكي او بي بس نمعنا خو فرنسا بتنها خو يعني باش بريس دسبيك ده تبحثا ينجي تداخل يا كرن داخوزن انا كسي چی تاکل هفکرنک نبرو پیدا چی ببا او جی لهردو رکفتن دهوکو هولی بگره وی جاری داخوازن انجمن اجتماعی کرد لسوریه و چبن لهمبر داخوازن پیدی ما داخواز شراكتك حقيقي تحمو أراد شراكتك حقيقي دواري عسكري ده دواري ريخستني ده دواري ريفابريه ده دواري سياسي ده سر استا كمان في دولتي وكنت زانن يعني انجمن اجتماعي كردي خد يرولو باندوره وجهداري لي بدواري سياسي ده جبوشار سوريا بقشتي حتى انها بايد قبول نبويد ناف كوما ناف دولتي داوك ام بهفر بهفدوره شراكاتك حقيقي بكن من راتيا كردا بكن
دحمو هذا سرواري جي خو سرواري استار كوبانا باش هون چه تخمین دکن که دخواز پیدی و دخواز وی چه به و دخواز چه بکه والله تخمينها من أزن كان تشتكي ببيجن بس من أزنا باورن وكوشاوا شرط مرجن وهنا هل بد شرط مرجن دخواز مرجي هنا بدي تناخواز بيجن أنا باورن بهذا كاربي هيفيا ما أو كاربي وهو هيفي ذكم أشاش من ونرينا مشاش بي بس أزنا باورم كاربي شراكتك حقيقي بكي برزهنياوي حتى أنها نزهنيا وش من دياوي نا شراكتي ونا أقول كاربي شراكتي كي بكي هيفيا ما أو كو كاربي وأز هيفي ما أقول أشاش بنا باش أجر أم بحسام أرمانج وما بستا هردو آليان جويني زبوني بكن بنارينا تا أرمانج وما بستا بيدي وجويني زبوني تشبه بيجم خستك خستك بيدي عند خوازي شو أرمانج جيبك دريا في نيزيك بوني أرمانج جاوي تشبه از حتى أنها هين نشتغل يا حياة وامزان بن أرمان جاوي تشيه وهنا هلوستا خوجي ديار نكري حتى امزان بن أرمان جاوي تشيه بس أقوى أمد زانن دولت بهتر دبينن دفيقونا غيدا كرد يكريز بن ولا وسبي حقي خواب ما في خواب هبونا خواب و تكهري ونابيجي شارع سريك ببي بيجو كرد تيدا بحساب بن بماف بن بحق بن اف بهتر افا رازي كرنك ده حردو آليات دبي في جانبي ده امجي وك او ان هذا الصلاة وحتى ان هاجي دبيجن اللي قال جيار سراق هادريج دبيجن اما مشكلة امتنا هنا دبي عقلية ده كاردكن بس اما ام دبيننج دسبيك وحتى انها جرينجيك هي بيوستيك هي ودبي ام دستي مذهب دبي دستي مذهب دبي وصبي زرارة ملتي ما وديروكي جي وصبي ترحمل كسجمانك المجي والواجي مج آلية ما فيش دسبيك حتى انها تجي اني زمان هولير يك وهولير دو ودهوك شي ما وك انجمن اجتماعي كردي حتى انها جو ام ديسا امدن الوافا قرن وان اتفاقيه وقرن وام قارب تشتكيش بو ملتي خو بكن بيشورش بله قالك سپاسش بو میوان مصر و كينو ناراتي هرم كردستاني يا انجمن نشمانيا كرد سوريا ما مستان وافرشيتي رو میوان ما بزرگ سپاسش بو خفتن انت جبر پاشگوه کرنا 6 سالان کولان عموده بخرابی تکچونو کورتال و گل آوی دناوان کولانان ده درست بونه اف دور نه باجارک کوج شرکی گران درکتیه نجی گندکی در وی ریوبرین همود سلاتایه اف دور باجار عموده یک جی باجارن کونین روش آوای کردستان هر وها پایتختا کانتونا جزیره و کوری وبریا فرسکریا پیده ناولی دکه جبر نگهدانو پاشگوه کرنا 6 سالان جاری خدمت گزاری و ایدی کولان عموده ین سرگه و ین نافتاخان با آوای کی خراب تک چونه ولاتی زحمتی کمازن دبینن جبو در باس کرنا وان ریو کولانان چه به پیا و چه جی به اتومبیلان دزوستانا بوریده بارانکه بهیز لروج آوای کردستان باریا و او یک روشاوان کولانان خرابتر کر و او کورتالن کولانان جبر نگهدان و پاشگوه کرنه درست ببون بونه گول آوه و بونه جه بیزاری و نرازی بونه ولاتیان هر وها بونه مترسیک لسر زاروکان سرباری اگرات تک برنا اتومبیلان نتن کولان تک چونه و او 6 سال نهات نقیر کرن لی هر وها روبرین والا دناف براتا خو کولانان ده بونه گول آوه و پاشماین باجار ملاوانیه دوان گولان ده دکن و تنه چند بار هلگرن آخه دکارن وان گولان داگرن بری کو روکا بوهاره وان کولانان بکه یاریگهک جبق و میشو کلمیشو کرمان را و نخوشی وکو هر سال لباجار بلاو ببن لی پاشگوه کرنو مجلبونا پیده براواندنا گولا جوانن عموده جبو شرین دروی دوره و ششتنا مجیه خلکی و تکبرنا روشا جیانا وان و آستان کرنو نخوش کرنا دوره جبو والا کرنا و جخلکی و مجیلن. افغازن نتنه لعموده جپاشگوه کرنو نزانیا ریوبریا فرسکریا پیده تین کرن لی لدوره جزیره بگشتی راسری و روشی هاتیه و باندورا و لعموده جهموده ورندی بهتره ولاتین عموده
یه ناسکری بریوه چونا نیوه کولانه ایدینما ند نیوه کولانه ده دکارن ریوه بچن نجی رصیف و قراغ کولانه مانه جهاتنو چونا وان را. شیرین کیلو جعمود دچن دربسیه زاروککی 2 سالی لباجار دربسیه ده انجام کشایک الکتریکی ده جان خواجی دزدادو روژا چهارشنبه لباجار دربسیه یه روژاوای کردستان ده انجام کشایک الکتریکی ده آگرب مالا ولاتیه بناو عبدالصمد شیخوکت ده انجام ده مالاوی بگشتی شوتی کورویه بناو محمود تمن 2 سالی راستی شواتک بهیز هات جبر برین وی ینگران جان خواج دستا. لباجار دیریکه ده بویرک هاتو چونه ده زاروک کی جانا خواجی دزدادو لباجار دیریکه لروج آوای کردستانه زاروک بناو لقمان مروان کالو راستی بویرک هاتو چونه هات ده انجام ده جان خواجی دزدا لقمان مروان کالو تمن 3 سالیه و جگوند علی گامیشه یه بسر دبرا کوچرات لگوندواری دیرکه. بشه روشنبیری و راگهاندینه پیشمرگین لشکر روژ هجمارک سمینارین روشنبیری و لشکری پیشکشی لشکرین روژ کرد. دو چهارشنبه فرماندهین لشکر روژ بشه روشنبیری و راگهاندینه لبرای روژ آوای دجله آنگو عین عویس هجمارک سمینارین گریدای روشنبیری لشکری و درونی پیشمرگه پیشکش کرد. لگوری جدره ج لشکر روژ آرمان جوان سمیناران هلدانا است درونی پیشمرگیان ده برین پیش ین شرده. محمد خلیل قایم مقام شنگال دبیجه دوی چکدارین پککی و حجدا شعبی جو شنگال ورنه درخستن. پارلمانترکی کردش کردکک و بغداد و انقره لسر درخصنا چکدارن پککی جو شنگالی ریکفتنه. پارلمانترکی کرد الپارلمان عراق دبیجه و پککل شنگالی ریگریه لوگرا اداریه شرعیه شنگالی دکا. جبر لگوری ریکفتنه نافبره هولیر و بغداد دا وی بو اداره وگرا شنگالی. شیروان دوبردانی پارلمانتاری پارتی الانجمن نونرین عراقی راگهاند کو بردوام حشد شعبی پیدانا چک و موجب و چکدارن پککل سنور قضا شنگالی بردوامه. جبر پشتوانی حشد شعبی پککر ریگریل وگرا اداریه شرعیه شنگالی دکا. هروها دوبردانی دازانین کو بغداد و انقره لسر دورخستنا چکدارن پککر شنگالی ریکفتنا. جاوریا بکارانینا هیز دیکرن. دچند روزن بوری دجی فاضل فتلاوی پارلمانتاری هفیمانیه فتح الپارلمان عراقی دلیدوانه که دگوت که حکومت عراق فرماندهین سربازی کریا که بمبست بداوی آنینا چکدارین پککل شنگالی و جناف خاک عراقی آلیکاریان جبو ترکیه پیشکش بکن. و جعلی خوف جدر کی جناف شنگالی راگهاند پشتی انجامدان شر و پفچونان نابرا چکدارین پککو ارتش عراقی دا دما بوری دا چکدارین پککر رولی چیای شنگالی کرن ول چیای شنگالی بجهبونه. هروها قادر قاچاق بر پرسیار لقی شنگالی ی پارتیا دموکراتا کردستان راگهاند حتی چکدارین پککو حجدا شعبیل شنگالینا روشا باجار شنگالی آرام نابا و در بدرین شنگالی ناوگر نصر زیدین خوا. هفده محمد خلیل قایم مقام شنگالی گوت کو چندین جار اداریه شرعیه شنگالی حولا وگری دایا لی چکدارین پککو حجدا شعبی ریگریل وگرا اداریه شرعی کرنا. وجبو آرامبونا روشا شنگالی وگرا در بدران دوی چکدارین پککو حجدا شعبی شنگالی ورنه درخستن. لتوین گرتی راپورت که ده کج آلی میکانیزمان آف دولتی سربخو به آلی و هاتیه پیشکش کرنده بیجه. کوان زیدتر جملیون بلگه درباری تاوانین کلی سوریه جسال 2011 هم به هاتنه انجام دان به دست خواه خستنه. درباره تاوانین شرعی کلی سوریه سردست آلیین جدا جدا هاتنه انجام دان نتوین یک گرتی اشکره کر که زیدتر جملیون دوسین وان تاوانان لجموان هنه. نتوین یک گرتی در راپورتک خوادا کش آلی میکانیزم ناف دولتی یا به آلی و سربخوا هاتیه پیشکش کرن راگهاند که بلگین زیده تر جملیون دوسین تاوان حریم ترسیدار یکل سوریه جسالا 2011 و هاتنه انجام دان دسته وان دا هنه و دنابوان بلگیان دا وینه ویدیو و گوتنین دیدوانان و قربانیان هنه. امین داره گشتی یه نتوین یک گرتی انطونیو گوتیرس در راپورتی داد دبیجه خمساری و نگهدانا انجمن اولهی و نبونا بر پرسیارتی دی سوریه دا در بار تاوان کل سوریه هاتن انجام دان هر وها نسزاکرنا بر پرسین تاوانان هیلا که مالبت
û kesûkarên qurbaniyan derbarê cibcîkirina dadweriyê û pabendbûna civaka navdewletî bi serweriya yasayê û her wiha sizakirina berpirsên tawanan bêhêvî û omîd bin. Navbirî her wiha got piştî şoreşa Sûriyê di sala 2011 de binpêkirin û tawanên berdewam yên ku ji aliyê destwerdanê di Sûrî da dikin hatine encamdan û ta roja îro berdewam in, heşt ku lêpirsîneke giştî derbarê tawanên navdewletî were kirin ta ku tawan bên rawestandin û berpirsên wan tawanan bên sizakirin. Ji dema ku krîza Sûriyê di sala 2011 va dest pêkir û berdewam binpêkirin û tawan di derheqê welatiyan da tên encamdan. Bêkut û aliyekî navdewletî bi ciddî hewil bide ku şerê Sûriyê rawestîne û dawî bi êş û azarên welatiyan bîne. Di sala 2016 da mîkanîzma navdewletî ya bêalî û serbixwe ji aliyê Komelaya Giştî ya Netewîniye Girtî ve hata avakirin. û er ku karê wê bi dîvçûna dadwerî ji kesên berpirs di ber tawanan da û bi komkirina belge û agahiyan derbarê tawanên herî metirsîdar yên ku li Sûriyê hatine encamdan taybet e. وزیر پیشهسازی و بازرگانی ولات اردن طارق الحموری بریارا قدغکرنا کرینا 194 جور کرستن خوارنه جی سوریه کر. او جی جبره تکچونا روشا فروتنا برهمن ولات اردن دوی سالی ده که ولاتین اردن جی 2018 هم و با آوائی کی برفره بری خودانه برهمن سوری. وزارت پیشهسازی و بازرگانی اردن درباره وی که لیسته یک بناو وان کرستن کو قدغه کرنه کو جی سوریه بینکرین کو اف لیسته هر یک جبر همین جوتیاری و پیشهسازی پیکته کو او لیسته یان جی او بریار نهاکتی واری جبجی کرنه ده. وزیر بروانی روسیه دبیجه هماهنگی نابرا روسیه و ایران ده آستکی باش دنه. ده چارچوبه هفدیتنه که ده نابرا وزیر بروانی روسیه سرگی شویگو و هفشانه وی ایرانی امیر حاتمی شویگو تکزیل سر هماهنگی لشکری نابرا روسیه و ایران ده کرو گوت اف هماهنگی پرگرنگه جبو پیدا کرن آرامیه لطبای سوریه. روها وزیر بروانی روسیه روناهی خسته سرگرنگی جوین نور السلطان ده انگو استانا درباری سوریه و گوت اف جوین آرمان جاویه سرکه راوستاندنا شر و وگرا جگری و آرامیه لطبای سوریه. نواندا روسیا الهفاتنه لسوریه اشکره کرد که به هزاران پناهجویان سوریه جکان پاروکبان یا لسر سینور نابرا سوریه و اردن ده دردکوین. ویکتور کوپچینین سروک نواندا روسیا الهفاتنه لسوریه را گهاند در دوره 2000 پناهجویان سوریه جکان پاروکبان لاردن دریا درگه جلب یمروی و گریان ولاتی خو. کوپچینین آمده کرد که جدام وکرنا درگه جلب یه نابرا سوریه و اردن ده بهتری 7400 پناهجویان سوری و گریان سرمالو ملکن خو. سيمين پرچه ویدیویا نو جهمان هفدیتنا دکتر نورالدین زازا به کانال سویسری را RTSA سویس تي في انترفيو هاتيه بلاف كرن دبي بشه لدوانه ده يا دكتور نور الدين زازا بحثا بروز كاخوا كو جزندانا مزي على شاما بايتخت سوريا جسروك بري جمال عبد الناصر دمكو سوريا ومصر يقرتنك انجام دابون دكه روژا سهشنبه 23 نیسان 2019 روپلا دکتور نورالدین زازا سیمین پارچه ویدیو نو جهمان هفدیتناوی به کانال سویسری را RTS سویس تي في انترفيو بلاف کر. دوی بشه لدواناوی ده بحثا بروزکا دکتور نورالدین زازا و جزندانا مزه یال شاما پایتخت سوریه جسروک بره ی مصر و سوریه جمال عبدالناصر ددما کو سوریا و مصر یک گرتنک انجام دابون و کو یک ولات و ناوی کمارا عربی گرتی لخو کربون تکرن تیدا زازا دا خوازا اعتراف به مافی کردان ی روشنبیری لسوریه د دستورا نوده دکه. درباره جمال عبدالناصر دروژه که ده دماکو تو زندانی دبوی من سر رادیوی گهداری کر. دماکو ناصر بریارا آمده کرنا دستور کنو دا بانگ لملت کر. کو آلیکاریت آمده کرنا ویده دما یکونا سوریا مصر دبکن.
ڕاستە ویژ هەمی ملت خواست کۆنەرینên xwe awayekî vekirî derbarê destûriyê bidin xuyanî. Her nerînek wan hebe pêşkeş bikin, daku bibe yekemîn destûra demokratî di cîhanê de. Min jî rê ji zindana xwe daxwe. Brûskek ji Serok Nasir nivîsand û got. Ez niha zindan kirîme, tenê ji ber ku ez Kurdim. Armanca min jî ew bû, kiryarê rejimê, siyasetên tên şopandin derbarê Kurdan werin rawestandin. Min daxwaza îtirafê bi mafê rewşenbîriyê Kurdan li Sûriyê di destûra nû de kir. Min nameya xwe ji rêveberê zindanê re şand, da ku wê bigihîne Serok Nasir. û bi rêveberê zindanê gelo qebûl kir? Erê qebûl kir, ji ber ku brûska min li min nevegerand. Lê piştî çend rojan bi êvarî ez veguhestim jî ofîsa bi rêveberê zindanê re. Dema ez birim bi rêveber li ser kursiyekî rûniştî bû, polîsên leşkerî û hin çekdar jî li dora wî bûn. Li pêşiya wî rûpelek hebû. Min silav lê kir, lê wî silava min veneda. Piştî bîstikekê li min nerî û got, ev çi ye? Min jî lê vegerand, ma çi ye? Got, te çil vir nivîsandiye? Min bersiv da, ma min çi nivîsandiye? Got, brûska tu dixwaze bigihêje Serok Nasir. Min got, ma çi şaşîtî tê de heye? Serok daxwaza nerînan ji millet kiriye. Min jî hin nerîn, ramanên xwe nivîsandine. Dema min ew bersiv da, dengê xwe pir hilda û got, ma ev dem guncawa gotovan nerînan bişîne ji Serok re. Hevdemî wê fermandeyekî girtîgehê hebû, yê herî hov û xerab bû. Hîn navê wî li bîra min e. Erê, Zînelabdîn bû. Dengê xwe hilda û got, te çima ev brûsk nivîsandiye? Tê çima bişîne? Min jê re got, ji kerema xwe, guhdariyê li min bike. Ez Kurdim, min li derve xwendina xwe bilind bi dawî anî, vegeriya me Sûriyê. Min xwest guhpêdanê bidme cara nivîsa milletê Kurd. Min gelek nexwestiye. Tenê min xwest, rêzgirtin li hebûn û nasnameya gelê Kurd were kirin. û mafê wan yê rewşenbîrî bi wan were dayîn. Ji ber wê min brûskek şiyand, da ku îtiraf bi mafê rewşenbîriyê Kurdî destûra nû de were kirin. Da ku di paşa rojê de Kurd nedin raserî girtin û îşkenceyê wek min newin. Tenê ji ber yek sedemê ku ez Kurdim. Di wê demê de fermanda pir aciz bû. Piştî gefil min xwarin û gotinên dûr ji rewiştê ji min re gotin. Bersiva min da û got. Kana xwe ji min re bêje. Mav her sê mehên te zindanê de derbas kirin. Gelo, hîn te nekirine ereb? Rejima Esed binpêkirînên xwe de berdewam e. Herî dawî jî hejmarek welatiyên derha yên binçavkirî di zindanên rejima Esed de jiyana xwe jî dest dan. Di encama teqîna mayîneke çandî de li gundewarê Dereyê malbatek bû qurbaniya wê teqînê here li gorî jêderên Xwecehî. Godoh mayîneke çandî ji paşmayên Daişê li seriya navbera bajarokê Xirba Xezalê û Lixariyê li gundewarê Dereyê bi malbatekê ku ji bav û 3 zarokan pêk dihat teqiya. Di encamê de 2 zarokan yekser ciyana xwe jî dest dan û yê din birîndar bûn û ji bo nexweşxaneyê hatin vekoste. Erek ji welatê Qatar û Kuweyt piştevaniya xwe ji hewlên sêzadana berpirsên tawanên şer li Sûriyê nîşandan. Di çarçoveya civîna Komeleya Giştiya Netewaniya Girtî balyoza Qatar ya herdem di Netewaniya Girtî de tekhezî li ser helwêsta Qatar derbarî sêzadana tawanbarên ku tawanên şer û dûr ji mirovahiyê li Sûriyê encam dane kir. Ji alî xwe ve jî balyozê Kuweytê yê herdem di Netewaniya Girtî de ragihand ew kesên ku sivîl armanc kirine çi diriya êrişên esmanî re be yan jî bi çekên kîmawî be. Eroha kesên ku ravandin eşkencedan di derheqê welatiyan de li Sûriyê encam dane divê bêne sîza û dadgeh kirin. Di heftê û du demijmêrên borî de zincîrek teqîn li deverên cuda cuda li Sûriyê rûdan zêdetir ji 20 welatiyan jana xwe jî dest dan û bi dehan kes birîndar bûn. Tevlî ragihandina ji navbirina Daişa terorîst li Sûriyê û rawestandina şer ta astekê li gelek deveran lê hîn jî kuştin û teqîn li Sûriyê berdewam in.
ده هفته و دو دم جمێرên borî de jî zincîrek teqîn li deverên cuda cuda li Sûriye rûdan û zêdetir ji 20 welatiyan jiyana xweş dest dan bi dehan birîndar ketin. Ajansa Sanaya Serbrejima Sûriye ve îro belav kir ku li başûrê Şama paytexta Sûriye teqînekê rûda û di encamê de welatiyekî jiyana xweş dest da û 5 welatiyên din jî birîndar bûn. Li gorî heman ji derê teqîn di encama mayîneke çandî de li devera Nehar Êşê li başûrî Şama paytexta Sûriye rûdaye. Otomobîleke ji cûrê Pîjo hatiye armanc kirin. Têda ajotkarê wê yekser hatiye kuştin. 5 kesên din jî pê re bûn bi giranî birîndar bûn. Ji nexweşxaneyeke herî nîzik ji bûyerê re hatin veguhestin. Çalakvan û hinjê derên Sûrî jî îro çarşemê belav kirin ku otomobîleke bombarêj kirî li bajarê Cisr Şexûr yê ser bi parêzgeha Idliba Sûrî ve tiqiyaya û hejmarek kuştî û birîndar encam dane. Rewangeha Sûriye ya mafê mirovan ew bûyer tekez kir got ku wê teqînê bi kêmayî 12 kes kuştin û ew hejmar piştre zêde bû ta ku gihişte 17 kesan. Hejmarek birîndar ketin, hejmarek avahî jî li derdora cihê teqînê hatin rûxandin. Her divê derbarê de roja duşema borî jî jêderên xwecehî ji nava bajarê Reqqayê ragihandin. Mayîneke çandî ji paşmayên rêxistina Daişa terorîst li Reqqayê teqiya. Di encamê de 3 zarok bûne qurbanî û jiyana xweş dest dan. Her wiha 2 zarok jî bi giranî birîndar bûn. Li gorî heman jêderan ku her 5 zarok ji yek malbatê ne. Temenê wan di navbera 10 ta 17 salan e. Di encama van teqînan de li Sûriyê ji roja duşema borî ta îro çarşemê hejmara qurbaniyan gihişte 21 kesî. Ji ber giraniya birînên birîndaran eger heye ev hejmar zêdetir bibe. Lê tanha tu alî berpirsayetiya xwe derbarê wan teqîn û bombeyên çandî de nedaye xuya kirin. Ne jî diyar e wê çend welatiyên din bibne qurbanî. Alî Umar. Wezîrê Berevaniya Tirkiye dibêje eger Amerîka firokeyên cengî yên F-35 radestî Tirkiye neke wê demê Tirkiye wê plana bî bikar bîne. Xulosî Akarê li nava Perlemanê Tirkiye Kongrekê Rojnamavanî encam da û got plana bî ya Tirkiye amade ye eger Amerîka balafirên cûrê F-35 radestî Tirkiye neke. Plana bî wê di zûtirîn dem de bike bawarê cîbcîkirinê de. Akarê got ku niha firokvanên Tirkiye 4 balafirên F-35 bikar tînin. Demanha de 40 firokvan rahînanê li ser bikaranîna balafirên F-35 yên Amerîkî dikin. ارتشا عراقی لسر سینور سوریه هجمارک چکدارن رخصنا تروریستیا داعش دست سرکرن. فرماندار اپراسیون نینوا نجم جبوری راگهاند که سر سبها ایروپین شمیل روش آوای موصل هیزن عراقی اپراسیونک انجام دان و کارین هجمارک چکدارن داعش لسر سینور سوریه دست سر بکن. اروها جبوری دازانین که جناوا چکدارن داعش ده دوبر پرسیارن برگس سوری هبون. پرتوکا لیکولینر جه روشاوای کردستان دکتر عبدالمهیمن دیرشاوی جه آلیه کمیته آمده کرن و ورگراندنا پرتوکین زانستی و لزانکویا زاخو لحریم کردستان به هر دو زمان کردی و عربی هاته درخستن. بریارا پی باوری و تبلیغ کرنا و پرتوکه دناواری بازا خوندنی دل و زانینگه هاته سنتن. لێکۆلینەر عەبدولمهەیمن عەبدولحەکیم دێرشەوی لە گوندێ رمێلا شێخ یەسەر بە باژارێ دێرکێڤە لە کوردستانە سووریێ لە ساڵە 1976دا ji dayîk bûye. Di sala 1990 ji kolêja wêjeyan beşê cîografî li zanîngeha Şamê derçû. Bi navbera salên 2001 û 2011 da bawernameyên diplom û master û doktora ji zanîngeha Şamê kolêja perwerdeyê beşê rêbaz û rêyên perwerdekirinê standin. Ji sala 2002 dest bi perwerdekirinê di dibistanên navendî li gundewarê bajarê Şamê kiriye. Piştre bûye serpereştiyarê yekem di Wezareta Perwerdeya Sûriyê de li Şamê. Her wiha endamek komîteyeke perwerdekirinê de li zanîngeha Şamê. Di destpêka sala 2012 da berê xwe daye Herêma Kurdistanê. Di zankoya dihokê de wek wanebêj kar kiriye. Di sala 2016 da berê xwe daye Tirkiye. Ji hingî veta roja îro li bajarê Gaziantepê dimîne. Di çendîn zankoyên Tirkiye de karê perwerdekirinê kiriye. Mîna zankoya Başakşehîr li Îstanbolê, zankoya Gaziantepê û her wiha zankoya Minnesota a Amerîkî şaxê Tirkiye. Di dema niha de jî ragir ango Amîdê kolêja perwerdeyê ya zanîngeha Ez-Zehra de li Gaziantepê. Doktor Abdulmuheymin Edderşewî tanha deh lêkolînên perwerdeyî kovarên zanistî navdewletiyê bi spor belav kirine.
بەشدار بووە ئامادەکردنا ڕێبازên سووریە پێشخستی و gelek جوان نرخاندنا چەندین وانەیەن زانستی لەسەر کەنارên پەروەردەی سووری بەریا شۆڕەژێ پێشکەشکردنا سەرپەرشتیا چەندین نامەیەن ماستەر شیرۆڤەیە وان کردیا دگەلک کۆنگرێ زانستی ناودەوڵەتی دەبەشدار بووە ژوانجی کۆنگرێ ناودەوڵەتی ساڵە 2017 ji bo perwerdekirina penaberên Sûriyê. Di vê meha Nîsanê de a sala 2019 pirtûkawiya binavê stratejiyet û şarazayên hevçerx dwana gotinê de ji aliyê komîteya amadekirin û wergerandina pirtûkên zanistî ve li zankoya Zexwê li Herêma Kurdistanê bi her du zimanê Kurdî û Erebî hat derxistin û biryara pêbawerî û tevlîkirina wê pirtûkê di nav rêbaza xwendinê de li wê zankoyê hat standin. دکتۆر عەبدولموهیمین ئەدێرشەوی دوارێ پەروەردەکردنê de bi giştî dibêje perwerdekirina zarok û şagirtan ew ku mirov xwe jî li gel wan perwerde bike ango xwedûrî kar û adetên nebaş bike da ku nevegirê wan zarokan weger em bixwazin warê perwerdeyê serrast bikin yekem gav divê ji mamoste dest pê bike Nêçîrvan Hacî بري بتزاوي هاتين دوباره سرنوچه نرازی بوون و خونیشاندان لی نافچین جیر کنترولا چکدارین سوریای دیموکراتیک و چکدارین پیده بشه سرکن جی برفره دبن. لی پایتخت ولات کازاخستانه گر 12 جدانو ساندنین درباری سوریه تینا انجام دان و سبا روژا اینه او گر بداوی وره. ده دو بویرین جودا ده دو زاروکان لباجار دیریکه و لباجار دربیسی جانا خواج دزدان. نتوانیه گرتی زیده تر میلیون بلگه درباری تاوانین کولی سوریه جو سال 2011 هم به هاتنه انجام دان به دستخواه خستنه. گرانو چیان جواره ها دا پیشکش کرن هر شاد وقت آبن